Kao što sam rekla, što više objašnjavamo o zakonu, to se više, da kažem, uvaljujemo u probleme. Ja sam sad već blago i uznemirena. Jasna je ovde stvar, dakle, podrška NALED-a. Podrška NALED-a nije besplatna. Ana Brnabić, sadašnji premijer, je jednostavno promoterka NALED-a. I znamo dobro koliko su opštine bile u obavezi da se učlanjuju u NALED i da to članstvo u NALED-u ne košta, ja mislim, ispod 200.000 evra na godišnjem nivou, ali ću sve to da proverim. Ja ne znam, gospoda iz ministarstva, da li imaju dodira sa selom, koje je njihovo poreklo. Ne znam, ste čuli za nadnicu, za nadničar, za siromašne porodice koje su uspele da svoju decu othrane nadničenjem. Znači, vi ste sada bili velikodušni pa ste dozvolili siromašnijem delu stanovništva da može da bude i nadničar. Ja stvarno nemam reči. I samo se vraćam na to da je ovde suština podrška NALED-a i ja ću se već potruditi i da dođemo do podataka koliko košta članstvo svake opštine ili grada u NALED-u. Hvala.